Dobar dan svima. Moje ime je Komlen Lalović, ja sam doktor nauka informatike i u zvanju vanrednog profesora na univerzitetu. Ovdje sam da vam predstavim moju novu knjigu Java 2 programiranje i uvod u MySQL, odnosno u svet baza podataka. Proći ću kratko kroz sadržaj i pokušat ću da odgovorim na pitanje kome je ova knjiga namenjena i kome nije. Pre svega, ova knjiga je nastavak Java 1 knjige, odnosno osnove Java programiranja, i nije pisana za ljude koji nemaju nikakvo predznanje. Znači, ako nemate nikakvo predznanje, nemojte kupiti knjigu Java 2, ali ako ste ovu knjigu Java 1 pročitali, onda je Java 2 idealan nastavak za vas. Oblasti i celine kojima se bavi knjiga Java 2 su sledeće, ima ih 7. Prva je detaljna Javina sintaksa, gde dublje ulazimo u Javinu sintaksu. Drugo poglavlje ove knjige govori o radu sa fajlovima i I/O delom, odnosno input-outputom. Treće poglavlje je rad sa izuzecima, odnosno exceptionima. Dosta kompleksna oblast u Javi i zahteva veliku koncentraciju da bi se razumelo i radilo sa exceptionima. Četvrta oblast su kolekcije i višedimenzionalni nizovi. Znači, u Java 1 smo radili jednodimenzionalne nizove, sada je došao red na dvodimenzionalne nizove, odnosno popularno nazvano matrice, i prikaz ostalih višedimenzionalnih nizova. Kolekcije kao poseban kompleksan tip podataka u Javi i nakon toga ide regex. Peto poglavlje govori upravo o validaciji, odnosno regexu u Javi, na koji način se to realizuje, pokazuje klase kao što su pattern i matcher i radimo nekoliko primjera kroz njih. Šesto poglavlje predstavlja put ka povezivanju sa bazama podataka, odnosno kreiranju JDBC konektora, Java Database Connectivity, i tu pokazujemo kako se kačite na baze. Poslednje 7. poglavlje ove knjige Java 2 je uvod u svet baza podataka kroz MySQL sistem za upravljanje bazama podataka. Tu detaljno pokazujemo šta je svet baza, šta on podrazumeva i predstavljamo jedan model baze, vidjet ćete, jako je zanimljiv. Iz tog modela kreiramo fizički bazu, unosimo zapise i radimo veliki broj upita nad bazom i kreiramo poglede. Naravno, tu je još dosta toga što nisam spakao u ovaj predgovor, odnosno u ovo predstavljanje knjige, ali više o tome pročitat ćete naravno u knjizi. Lepa vest je za sve koji su kupili knjigu Java 1, imaće popust na knjigu Java 2. Hvala vam i nadam se da sam vas zainteresovao da kupite knjigu Java 2.